Hatu pisong tanat penyilek kai kerken, pilong giblak loy, ban pen i ya kasam, bat ka bo jong ka kunhun jong pi. Kani ka di kalat, ka BBUSC, ka khas ngobha, ya baro asya ka 7 BBUSC 2020 cricket tournament, open to all. Ka jingi kop kerken, ka ba itanat bat ka ba syongshin. Ka kunhun ladu ka nyok hongi ka song pisa, silak tingka, kat ba ka bawan baar, ka nyok san po hajar tingka. Kabairung kalong hinyo ja san spa tingka bat ka jingsiu hakawai ka jingile kai kalong san spa tingka la syaru arngut ki pelian non tribal citizens of India hakawai ka kenhuan da san hajar tingka marwai katarik bakhadu pen pedrung kerteng kalong spautrek unai lur September bat kenmau ka jingile kai kalong hamadan plang selain penusla tu pen kre kenhun jongpi penung kerteng bat wanyakun banlong kaladu aka 7 BBUSC 2020 cricket tournament. 7 BBUSC 2020 cricket tournament kamadan kaap yepi.